ngibingelela isihlalo sobukhosi, ngibingelela amaNazaretha onke ngey'khundla zawo zobukhulu bawo, yize ngogcina ngamasheshane. Lo okuqala umkhokheli Mamvomo seyintabeni zaseTranspoort. Bantwana benkosi, kudala ngithanda ukuguqa lapha kodwa ukwesaba kungembethe. Ngiyinovalo ngesaba. Kodwa namhlanje ngithe angiziphose nami ngoba lento osuke yayiphose emlilweni ishe futhi. Manje sengiziphosileke ngiyasha manje. Bantwana bakaShembe, sibuthene ngesikhumbuzo senyanga yezulu. Inyanga yezulu yasebenza imisebenzi emikhulu. Singaqali kuyibona imisebenzi yakwaShembe. Mina ngaqala kuyibona imisebenzi yakwaShembe kuyilanga lamalanga ngoba ubabamkhulu angimazi kodwa ngiphaphame sekuyilanga lamalanga ngoba unyaka wami uzala ngo-1934. Ngaleyo ndlela-ke kusho ukuthi-ke ubabamkhulu angimazi. Imisebenzi-ke yakwaShembe mkhulu, bantwana bakaNkulunkulu asephakamile. Namhlanje njengoba ngiyishwiba nje, ngizishiba ngoba ngizwa abantu nabaphendukayo besitshela ukuthi bayafika kule nkonzo kodwa sebenaso isibinjana sokuguqa kule ndawo. Mina-ke ngaphenduka ngisesesiswini sentombi yakangubani uma. Ngo-1933 ngangisesiswini ngizofika emhlabeni ngo-1934. Kodwa ukwesaba namanje ngisesaba ukuguqa kule ndawo. Kodwa namhlanje ngithe angisukume ngibeke nami imisebenzi yenyanga yezulu. Mina ngathola abantwana, kade ngingabathola abantwana kuseyilanga, kodwa ngabacela abantwana kuyilanga. Ngangeke ngimthole umntwana, ngiyothi uma ngimphethe nje abese ngiphupha emuka namanzi. Ngigijime ngithi ngiyambamba umntwana amuke, onela amuke ahambe ngempela, bese yahlabeka umntwana agule bese yashona. Ngiphinde futhi ngithole omunye, nomunye ngokunjalo ngimphuphe emuka namanzi. Yithi ngiyagijima ngiyamjaha lo mntwana abese hamba kwangempela phinde ahlabeke agule ahambe emhlabeni. Kwathi umntwana wesithathu ngaphupha futhi emuka namanzi. Ngagijima ngathi ngiyamjaha wamuka umntwana, kodwa ngacabanga ukuthi kufanele ngiyobikela uShembe kuyena onginika laba bantwana. Ngempela ngahamba amaNazaretha amahle ngafika eParadise ngabikela ilanga lamalanga, baba abantwana bayashona bayamuka bese bayashona ngempela. Wathi hamba thathe uVaseline, wayese ubusisa uVaseline esethi angiwothi uma sengilala ngimgeze umntwana ngigcobele uVaseline nami ngigcobele uVaseline. Ngempela ngakwenza lokho amaNazaretha amahle. Waphila lowo mntwana ukhona ebonkosi. Wakhula-ke lo mntwana oyedwa enginaye. Kwathi manxa eneminyaka eyo-16, 17 wafikelwa yilesi sifo esikhona emhlabeni esifikela abantwana sokuphuza otshwala nogwayi yonke leyo. Ngempela waphuma umntwana ebandleni wayewenza leyo msebenzi wayesidakwa wento yonke. Sasikhala noyise kuze kube manzi ifuka singazi ukuthi ingane sizoyisa kanjani utshwala. Kepha inyanga yezulu ngahlala ngibona ukuthi le ngane ayisasizwa thina. Sibesathe siyayala ngokuthi ayiyeke labo utshwala ayizwa. Ngahamba kwakuSembeke ngafika ngathi baba izovalelisa. Kodwa uyaphi? Bese ngiyahamba ngazi la ngekho ngiyalahleka. Kodwa ulahlwa yini? Ngathi umntwana esinaye oyedwa uyasiphuzela uyasidakelwa ngasesihloniphi. Ngaleyo ndlela ngibona ukuthi ngcono ngivele ngilahleke ngimshiye lo mntwana. Yathula inyanga yezulu abe seyithi uma usulahlekileke umntwana esala uNkulunkulu amlungise ubuye ufuna ubani wena. Ngayeka amaNazaretha ukuhamba ngahlala ngalinda leli gama elikhulunywe inyanga yezulu. Nangempela umntwana wasinda kuleso sifo, wabiyeka utshwala wayeka amagwayi. Namhlanje iy'ntali futhi njengana ibonkosi. Usephila impilo, uyena useshumeza mina endlini. Uma kuLesihlanu nje athi mama njengoba nisaqala phansi nibeka ama-ayini niyabona ukuthi isikhathi sesabatha siyashaya na. Ngiyayibonga le nkosi esephakamile. Kusenjalo-ke wayese ubaba wakhe esethenga imoto eyikhulu. Esethi-ke lo mntwana uzosebenza ngale moto emgwaqweni. Wayishayela inyangane ezimbalwa bafika bahlakaniphile
bamkhomba ngezibhamu bamphuca imoto bamphuca konke agqokile bayithatha imoto kepha ngahamba ngaphindela kuyona inyanga yezulu baba imntwana wami lo oyedwa enginaye sebefikile izigebengu zabephuca imoto zayithatha imoto zamkhulisa konke akagqokile inyanga yezulu yaphendula ngokuthi bonge uJehova ngoba bambulalanga ibonge Nkosi kunjalo manazaretha ingcwele imisebenzi yenyanga yezulu ukhona intombazane yangakithi yakasithole yabiganeka Mthetho yayingakholwa kule nkonzo kodwa umama wayewaye bekade eNazaretha khona uMasithole wakadlamini osephakameni abahlala ephakameni bamazwe wayedayisa inyama ngeminyaka edlule waye udadewabo walowo Masithole lo Masithole ke obengakholwa ebesinayo into abenza ngasekhaya wagula wakhukhumala intamo yaba isigaxa waba legili wayegula lo Masithole wasehamba yakodokotela base bafika odokotela bathi akahamba eKing Edward ayohlinzwa intamo wahamba wathi ngizofikela kudadewethu ekuphakameni ngikwazi ukuthi angiphelezele siye eKing Edward nangempela wahamba lo Masithole oganeka Mthetho ongakholwa kule nkonzo ufikela kudadewabo ekuphakameni wamphelezela udadewabo eKing Edward fika eKing Edward babhalisa walokuthiwa hobuya bengamhlinzi hobuya kwaze washaya isikhathi sokungena umhlangano la ebuhleni wabesethi udadewabo hayi lento yakho ngiyiboni le yokuyohlinzwa mina ngibona ukuthi angikuphela imithwalo ngikuthengele ukudla ngiyovulela idokodo lami uhlale ebuhleni ubike lento yakho kubaba mina ngizophumelela ke emhlanganweni kodwa uzohamba wena ngiyokubeka ebuhleni ngempela Masithole wakadlamini osekuphakameni wakwenza lo wamthatha udadewabo wazombeka lapha ebuhleni wakhonza lo dadewabo njengamanazaretha onke kwathi ngelinye ilanga kusetshenzwa la ngaphakathi kwakwakhiwa indlu kaMama Dube izindlu zokuqala phahlekwa phutha inhlabathi khiwa amanzi seza naye lo Masithole yabe ikhona inyanga yezulu ihamba phakathi kwethu iyale sathi gijima ubika kubaba wagijima futhi waguqa kubaba wayibika le ntamo yakhe ubaba wambamba lapha esiphongweni waphakamisa ubuso bakhe wayesekodoza le ntamo esethi lethu Vaseline nangempela waletha lo Masithole Vaseline khuluma indaba zenyanga yezulu maNazaretha ngizolula kakhulu sengiyagcina ubaba eseyabusisa uVaseline esethi akawusebenzise lo mntwana obhilo Vaseline ngempela wakwenza lo maNazaretha walala ubusuku obubili obuthathu athi ngimbona sengena ngale dokodweni kwami okay uyangibona ukuthi njani emqaleni ngathi mina njani wathi ngiphuphe ihlangana nenyanga yezulu entabeni zangasekhaya ngaphinda ngavuka futhi iyayibamba yangiphakamisa esiphongweni yabhekisa phezulu umqala yaphinde yangigodoza la lento yaphela ebusuku ngalololo ngikwasa ingasekho leligilo elabe likhona kuMasithole wakaMthetho ibonge Nkosi okumangalisayo ke ukuthi akubonakala ngambobo lapho kuphume khona lokhu kufa akubonakala lutho kabonakala kungasekho nje isigaba lesi sabe sikade sikhona yona ke leyo imisebenzi yenyanga yezulu nami bengifisa ukuthi ke ngibe nasegibisile babekhuluma beze bekhulume nangobaba wami umfundisi umngoma ngisabe ebusukuma ngibafakazele ngemisebenzi neka baba umfundisi umngoma kade hamba nobaba omkhulu ukuthi kwenzekani osifuseni izulu amen